Phuresidennde wa lino shango vho-Ramaphosa vari muvhuso ukupungudza milayo ikondaho ine ya kufareledza nyaluwo ya mabindu a vhaswa. Vari izwi ndi maṅwe a maga ane vha khou a dzhia u itela u thusa vhaswa khathihi na u fhindula kha ṱhoḓea dzavho dza tshino tshifhinga musi vha tshi khou amba kha mushumo wa u vula buthano la lushaka mathomoni na ṅwaha. Phuresidennde vho ḓivhadza uri ofisi yavho i ḓo vhumba khethekanyo ine ya ḓo fhungudza milayo ikondaho u itela u takula mabindu. Vhuṱambo ha lushaka ha Duvha la vhaswa ho vha ho farelwa ngei Umthatha vunḓuni la Eastern Cape. We are intensifying our investment drive and removing the red tape that has always held business back from contributing to the growth of our economy to achieve greater employment creation. Alongside these measures, we are harnessing capacity of the state to respond to the immediate needs of young people. It is for this reason that we announced the Presidential Youth Employment Intervention, which is a comprehensive response to the youth unemployment challenge. Zwi zwo ralo vhadzangano la PAC vho elelwa ḓuvha la vhaswa nga u fara mushumo wa u vhea maluvha kha mabindu a vharangaphanḓa vha June 16, 1976 vha murafho wa tsiedzi mashinini na khotso siatlolo fhala muḓitshete wa Avalon Soweto. Varangaphanḓa madzangano ya mavhili la PAC na la Azapo vo ita na u rangaphanḓa mu matshopa la Soweto vha tshi livha kerekeni ya Regina Mundi Catholic he vha amba hone na vhoṱhe vhe vha vha tshipiḓa tsha mushumo uyu. Apa mabidani a Avalon ho edela mazhaka nḓila murafho wa 1976 be vha vharangaphanḓa nga tsiedzi mashinini na khotso siatlolo. Vhuvhili havho vhe vhone vhadzudzanyi vha misumbedzo ya vhaswa ya uyo ṅwaha hune tshilwa tshavho tshihulwane ho vha pfunzo ya khwiṋevho na kha vhagudiswa vha vharema. Fhedzi vha miṱa ya mazhaka nḓila avho vha ri siani ḽa zwa pfunzo muloro wa zwe vha lwela zwone na ṋamusi a wa tuwedza. I think in terms of education we have not really realized what we wanted to, what we hoped to achieve at June 16, except that English is a medium of instruction, that's fine. Tsiedzi mashinini na khotso siatlolo vo vha vhe na vhuṱumani na dzangano la Black Consciousness Movement line zwa zwino lo swikisa kha u thomiwa ḽihoro la Azapo. Musi tshiimo tsha zwa pfunzo tshi tshi khou tou ṋaṋa u ṱhoṱhela vhaṅwe ngavho vha ri ndingedzo dzavho dza mbofholowo dzo fholodza. There is no doubt that their commitment and their sacrifices as things stand right now have been betrayed. There is no doubt that they themselves must be saying they feel like they have died in vain. There is no statue for them. Tsietsi and khotso, no statue anywhere. Vhaswa vha khou ṱuṱuwedzwa uri vha ṱutshele vhutshilo hu si na mbuyelo khaho vhedze mishumo ya murafho wa vhaswa vha 1976 vhe vha vhe na miloro ya u shandukisa nyimele dzi si dzavhuḓi nga u ḓiṱaulela vhumatshelo ha khwiṋe na u fhelisa vhushayi. Our message is that they must stand up. Our message is that young people must organize themselves. And our message is that young people must know that old people have failed them. And they must just pick this spear from the generation of 1976, those who had a courage to go forward and a courage to fight for what they believe rightfully belonged to them. U farisana vha tshitshitshi ya mahoro ya mavhili la PAC na la Azapo zwi khou tevhela u ḓivhadza havho saina thendelano mathomoni a uno ṅwaha ya uri mahoro ya mavhili a khou ḓo thoma u shumisana khathihi na u ḓo fara oṱhe mishumo ya tshihumbudzi. Vha Nzima Foundation vha ri u pembelela ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa June 16 a si zwine zwa nga khunyelela hu songo buliwa na dzina ḽa vho Nzima kha zwe vha dzhia tshinepe tshine tsha kha ḓivha na bvumo na ṋamusi. Izwi ndi nga murahu ha mushumo wa tshihumbudzo Memorial Lecture we wa u elelwa vhone vho Nzima fhaḽa Tshwane University of Technology Mbombela vunḓuni ḽa Mpumalanga. Matshudeni u bva kha zwiimiswa zwo fhambananaho vho dzhena mushumo uyu u itela u guda nga zwe vho Nzima vha shela mulenzhe kha mbofholowo ya lino shango kha muvhuso wa tshitalula.
Ono ḓifhela miṅwaha mina vho-Sam Nzima vho lovha, fhedzi mishumo yavho i kha ḓi takalelwa nga vhanzhi. Vho Nzima vho vha tshi ḓivhelwa vha muhaga a re na tshivhindi, he vha dzhia tshinepe tshine tsha vha tshiga tsha ḓivha zwakale ya u lwela mbofholowo tshine tsha ḓivhea vhukuma ḽifhasini tsha Hector Peterson tshifhingani tsha migwalabo ya matshudeni fara Soweto nga ḽa 16 ḽa Fulwi 1976. Khamera dzavho dzo dzumbula tshiṱuwu tshihulu vhukuma nga mapholisa nga tshifhinga tsha muvhuso wa tshitalula. Vhaṅwe vha vhaswa vhe a dzhenela mushumo uyu vho ḓivha na zwe vha ṱahisa zwone. What I would like to motivate us as youth is that we keep the legacy of Dr. Sam Nzima and we keep the legacy of those who fought for our 1976 education. Today I learned the legacy of what was happening in the Soweto uprising in 1976. It teaches us how, what our parents went through and the linking of the Hector Peterson picture, which was taken by Sam Nzima, and it just inspires me because it just helps us educate the future of scholars. Vha Nzima Foundation vari muvhuso au khou ita zwo linganaho u hulisa ḽizhakanḓila ava. Today is an important day. Isn't it ironic? On June 16, the day that is synonymous with Sam Nzima, that rallies are happening around the country. We are having our own event here. We don't have government in the province. But again, I want to try and be humble about it and say the time will come when government will see the need to join hands with us. Dokotela vho Royal Khoza vari ndi zwa ndeme vhukuma u funza vhaswa nga Tshipida tshe vho Nzima vha tshi tamba kha u lwa na muvhuso wa tshitalula. In one picture, he told a complete story, and we felt that he should be remembered, he should be commemorated, and I believe in due course we should actually institutionalize him, because we as South Africans in the main don't institutionalize those that tend to be outside of politics to the same extent as we do those who led us politically. Vha Nzima Foundation vari filimi yangani ya vutshilo ya vho-Sam Nzima i ḓo rula ṱari hu si kale. Musi Shazoralo murangaphanḓa wa EFF wo Julius Malema vha ri ḽihoro ḽavho ḽo ḓipima u lwa na Phuresidennde wa shango Vho Ramaphosa malugana na zwine a khou pfi vho kundela u vhiga nga ha tshiwo tsha kwasha ha tswiwa khathihi na u dzhiwa muthu nga khani fhaḽa bulasini yavho ya Phalaphala. Afho ḓo tswiwa masheleni a dzimiḽioni a bvaho kha maṅwe mashango kha tshiwo tshe tsha bvelela nga ṅwaha wa 2020. Vho Malema vha vha tshi khou amba raḽini ya ḽihoro ḽavho he ya farwa sa nḓila ya u elelwa ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa vhaswa. Raḽi iyo yo farelwa fhaḽa luvhanḓeni lwa Makwarela nnḓanyana ha Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo. Vho Malema vha ri Vho Ramaphosa vho xelelwa nga tshirunzi. Vho Julius Malema vho amba vha sa meli na mare vha tshi khou ralo u ṱhasela Phuresidennde Vho Ramaphosa. It is only the EFF that can stop the matras revolution. Ramaphosa, the EFF has declared war on him. Why? The money that he put under matras, he didn't pay tax on it. Because it is that tax which must come to you and build you roads and build you schools and build you clinics and build you houses. If we keep money in the matras, there is no tax that will be paid. And without tax, we are poorer. Why not trying to pay tax? But the president is not paying tax because he uses hard cash. Vho Malema vho ita na u hwesa Phuresidennde mulandu wa u sa badela muthelo he vha ri muthelo uyo wo vha u tshi ḓo vha u tshi khou shumiswa u khwinisa vhutshilo ha vhashai.